dadi mantan. Lagi nang apa guys? Alicia aja aduh-aduh. Pernah bengen sun bahagia rusak karena wong ketiga. Dimana sun bisa lawas-lawas cuma bisa dadi mantan. Bayan, Papai Arsi, Mamai 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 Arsi. Pengen pernah nyayangi, malah sun disakiti. Padahal kuis percaya, malah digawe. Mas Ganol. Mama Iman sayang, Mama Iman, Mama Iman. Dasar nasib likaberan, urip di lelarabatan. Senang dodot sayang, nang dodot sing paling boras. Nang dodot, nang totot, iarane bagus. Nang totot, Papai Arsi, nang totot, Mama Iman. Pengen pernah nyayangi, malah sun disakiti. Padahal wis percaya, malah digawe.
Adit, Mama Wike, Mimi Adit paling koran, Mimi Wike paling sayang, Mimi Adit borak, Mimi Wike paling eman, Mimi Adit, Mimi Wike, Mimi Adit, Mimi Wike, Mimi Adit, Mimi Wike, bos waduh, kau dikit kumu dikit, bos wedus paling, bos wedus paling sayang, bos wedus paling. Ya ke gugu bos wedus lah, loli baik ke guguku. Bos wedus, bos wedus, bos wedus, bos wedus, bos RO, bos RO paling eman, hubungan jadi pisah. Bos RO, bengen pernah sun bahagia, rusak karena wong ketiga. Bos RO, bos RO, bos RO paling sayang, bos RO sing paling kurang. Sapa A? Bos RO, Mimi Wike paling eman, Mimi Adit paling sayang, Mimi Adit, Mimi Wike borak, Mimi Adit, Mimi Wike.